mataifa yote yanasujudu yakisema kwamba wewe unaweza. Kule mbinguni wanasujudu wakisema kwamba wewe unaweza. Ulimutendea Ana akapata mwana, Samueli ukamukumbuka Abraham akapata mwana, Isaka ukawavukisha Waisraeli pasipo na njia akapata njia. Ukasimama na kijana mwekundu kwa jina lake Daudi, ulimupigania lalala, akaibuka mshindi, ukamuponya Batimayo, ukamupa macho akaweza kuona. Kwanza 17 Mungu amlishe Lia kupitia kongoni. God ndio mwangaza. Wewe ni Baba ulimulisha Elia kupita kwa kunguru. Wewe ni Baba ulimvuvua Lazaro kutoka mavumbini. Naye Ayubu Baba